Pogledajte ovu lijepu formaciju. Ko F-16 avioni. Jedna drugom pravi lad. I pogledajte ovaj zvuk. Kada smo počuli. To je Mercedes. Pogledajte ovaj lijepi zvuk. Moj Mercedes. Moj Mercedes. Moj Mercedes. Dođi Mercedes. Mercedes, dođi. Dođi. Djeca ne znaju da one nemaju zuba u gornjoj vilici. Maksili tako zvane. I oni kad sad pasu, oni trzaju glavom prema gore i tako sebe oni centriraju. A to je sada potrebno, neće vam objašnjavati. I to ide u desni želudac. Čekam ove pacijente. Kasno 57 minuta do sada. Slušam. Samo malo, oprosti. Slušam. Ja sam ovdje skinuo se na Lučko kod Stubice. Šta kod? Pumpi sam ovdje. Kod koga? Na pumpi. Kakvoj pumpi? Benzinskoj. Kojoj? Gdje? U kojem mjestu? Na Lučkom Stubice, jel? Pa kad ste vi izašli rekli ste da ste na izlazu i sada? Da, skinuo smo se dovo na... Dobro, idite prema areni, prema rotoru u novom... Da, rotor je, idite na rotor i prvi izlaz desno. Znači, uđete u rotor odmah desno. Dobro. I onda idite do prijelaza preko pruge. Znači, držite se lijevo, tamo se nalazi zatvor. Izlazite, znači, prvi izlaz od rotora, idete desno. I onda idete ravno i vidjet ćete s lijeve strane prugu i prijelaz preko pruge. Pređite prugu i onda nazovite pa ću vam reći dalje. Dobro? Bog, hvala. Nešto on meni, nešto mene to nešto ja. Evo kaj izlazi smo s autoputa u Lučko. Sad je na benzinskoj pumpi on. Znači, momak nije uspješan, nije nešto tu. I onda se čudi što ga je žena ostavila i jedno dijete s njim. Dobro, lijepi moj, dobro. A u Austriji, ja mu rekao da dođe 10 minuta prije, a on sada 10 minuta do 11, on kasni 58 minuta. Jesi vidio ti moj Tyson? I on misli da će ja njega primiti, ali ja njega samo primim da ja snimim emisiju, on će ići nazad. Dobit će drugu šansu, ali od moga su kraja, jebote, pa stao sam ti pod nogu, oprostao sam ti pod nogu, jebe matero, moramo vratiti da se to primi tu, znaš, viš kako se negdje se zapijao. Dakle, on meni kasni, pa meni da sekundu zakasni, ja ga ne primam. Ja sam rekao 10 do 10, dođe tu, parkira u rikverc, 2 metra od ceste pod kutom od 90 na ogradu. I onda gleda i čeka. 2 minute prije treba doći ispred vrata stati. A bio je frajer čekao u autu. Imao problema. Čekao u autu. 10 sati prođe, dođe 10 minuta. Ja nam kaj vozi. Pa doktore, pa tu se... Ti trebaš biti pred vratima da ja tebe primim, a ne da ti sjediš u autu, da ja tebi kao dolazim, jel? Dobro. Jak sam išao Alojziju Ruoš, dobro. Tyson, jevo ga ti, ako ja opet tebi stanem pod nogu, pa slomit ćeš, ti stežak 120 kila, evo ti imaš. Kad sam njemu došao sat vremena na Grobnik, ranije odavde. Ja sam njemu došao na vidno polje, da on vidi da se ja tu i snimam uokolo. I on mene točno čekaj sam 13, da, točno u 14:00 on je mene primio. Samo me pogledao i dao mi znak. Evo vidiš, ovi su nabavili raca, patke. Ej! Aj jebote, slome malo površen je ovaj stalak. Će on njima napraviti tu, napravit će im
jezerce malo, a imaju travu da pasu, pametno. Dobro. Evo vidite, tu ja stavim. Nemojte se, nemojte. Garev je tu, on je njihov babysitter, ali ona je za njih metilj. Ne znaju ljudi šta je to sada metilj. Ona je za njih zakon. I on čim nju vide odmah. Ko da je specijalna došla. I vidite vi kako. Ona lijepo pasu. Konji su dole. Bukefala njih čuva. Ej, Tyson, vrati se, Tyson. Šta, hoćeš ići? Vidite, rep ima. Kad ona zapinje. Jaja su sada ispod, nivo je ispod ovih koljena. Vrućina. A treba minus 4-5 stupnjeva Celzija. Ajde onda. Ajde, čekaj. Ajde. Kako fino mirišeš na sir. Šta sad, hoće li oni svi? Hej. Šš. Polako. Ovo su Celjavski. Ovo je sin od Pepe, Stjepana. On nije školovani mesar, nego od brata učio. I onda, kasnije, došlo je do svađe. Ajde malo prođe. Idem ja ću njih malo zadržati, neka ovi dečki. Ostalom, da, neka vrata stoje. Stoje otvoreno, miris grožđa. Tu je sused. Vidite, to je vam vino u lozu, bijelo i crveno. Vrijedan, ali je đubre od čovjeka. Ne bi ga. Šta ćemo? Neće tu smjet ostati. Ja budem predsjednik, ovdje mora biti ljubav, poštovanje. Tako da sve bude kako treba. Ovo je dvoje, ova kuća i ova. Oni će dobiti 24 sata. Evo vidite, kad jedna krene, on će dobiti 24 sata. Aktrus. Ostali tu. Evo. Šta je on nabavio? To je brat ovaj što sam počeo govoriti sada. On je školovani mesar. Cerovski, evo. On je mene tu htio ubiti kamionom. 2011. Ajmo, idemo. A djeca mu bila unutra. Ja sam mu sina centrirao, podučavao. Ajde, vidite kako to sajbama naštima. Ajde, dečki, ajde. Podučavao jahanju, mali ne zna. Ubit će se, kasnije udario ga. Ajde, hej, bijeli, ajmo, bijeli, ajmo. Ajde. A, ne, ti si Young. Ajde, Young. Ja mislim bijeli, nisam gledao s mnoga. Ajde, idemo. Ajmo, dečki, bravo. I Pero meni cimne, ovdje je išao susjed, cimne mi, snijeg bio. Kao on će mene poplašiti, zaljulja mu se kamion, ona za meso ladnjača i umalo se nepravilno bohti. Evo ga, opet on zove. Kaži. Zdravo, ovdje Davidović. Slušaj, imam pitanje.
ovdje, evo upravo s lijeve strane arena, s desne strane apoteka, kud moramo? Rekao sam da ideš do kružnog toka, naprijed još, bit će ti jednostavnije. Ideš naprijed, ako ćeš preko Arenu ili? Ako hoćeš da ti arena bude s desne strane, onda idi pod kutom od 90 ravno i onda ćeš pravo na prugu naići. Da. Ideš do kraja. A jel ti arena s desne tvoje strane? Mislim, sad je s lijeve strane. Čekaj, kako sad s lijeve? Ima ovakvovska stanica, da arena je s desne strane. Čekaj, jesi ti na tome putu od Lučkog prema kružnom toku ili si skrenuo prema areni? Evo me, upravo sam došao, ovdje ti arena s desne, s lijeve strane arena, s lijeve strane autobusska stanica. A ispod je odmah apoteka. A jebeš apoteku, ja ne znam za apoteku, nego ti si trebao da ti arena sa desne strane. Dobro, ti si na prvi izlaz za arenu skrenuo, jel? Da, tako je. Čekaj, onda, jebe ga, sad ti je komplicirano malo. Dobro, idi ravno do glavne ceste. Da. Idi tu ravno, imat ćeš mali kružni tok. Da. Idi tu ravno i kad dođeš pod kutom od 90 na cestu glavnu, skreni lijevo i jedno 400 metara s desne strane ćeš skrenuti na desnu stranu kraj zatvora. Pitaj nekoga samo gdje je zatvor, da skreneš za zatvor. Aha, okej. I tu ćeš preći prugu, zatvor će biti s lijeve strane, ideš ravno i prvo skretanje desno. I onda imaš putokaze. Ajde pa nazovi onda kad dođeš dotle. Znači, pitaš nekoga, dođeš tamo, samo do zatvora trebaš. I onda ćeš ravno, dobro? Pa će onda glasati. Dobro. Ćao. Jadniče, jadni. Koliko njemu to, ako da u tačkama ide, bogati, draga. Rekao sam ovo da, evo, trebao sada malo prekinuti, pa ćemo onda